Assalamu алейкум, урматтуу биздин мекендештер. Жалпыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Мынакей мынантип Екатеринбург шаарында Глория кафесинде 30 күн бою буюрса ушундай озачар болду. 30 күн бою адам үзүлбөдү ушул жерден, адам толуу болуп. Мына бүгүн акыркы күн өткөрүлүп атат экен. Озачар. Адам жакшы бүгүн да. Ар дайым өзү адам толуп барып берген. Бүгүн да жакшы. Алла разы болсун ушуну уюштургандарга. Каждый районда топтолуп бүгүн уюштурушуп аткан. Уюштургандарга Алла разы болсун. Жана ушу кафенин ээси Ороз айында кафени жаап салып 30 күн бою ушундай элдин кызматына коюп койду кафени. Ошо байке Алла разы болсун. Аксакалдар. Assalamu alaikum. Hurmatlı cemaat. Orozonguzlar barыңыздар кабыл болсун. Ana bilimde Kargaşalı Batken okuyasında da 1 yıl oldu bugün. Oşo Kargaşalı okuyada ötkönlerine eskirip Kur'an okuydu. Oşo bizim damla Kur'an okuydu. Баткенде өткөндөрдү эскерип бүгүн Кур'ан окутулуп аттыр. Elhamdülillahi Rabbil alamin vel aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly musulmon birodarlarim, sonunuzda kabul bolsun. Kılgan ibadatlarınızlar kabul bolsun, okulan namazlarınız kabul bolsun. Allah'ım yerde akçasını sarktap, mehneti menen, kızmatı menen, oğuz açıp atkanların kılgan soğuk işlerini Allah'ın kabul kılgan olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis. Accilu bis salati qabla'l fevt ve accilu bit tavbati qabla'l mevt. Vakit ötüp ketmesinden durup namazga şaşırdılar dedi. Vakit ötüp ketmesinden durup namazga şaşırdılar, öz vaqtında okudular dedi. Ve accilu bit tavbati qabla'l mevt. Alemi ölüm gelip kalbastan durup tövbe kılganга şaşırdılar dedi. Düşünbey kaldı gen adam, kantip çıkıp ketken bu dünyadan. Şunday başka da ölüm gelip kalgan kezde kantip çıkıp ketkenimizi düşünbey kaldı genimiz. Namaz tuğanlar, 5 vakit namaz farz kılıngan. 3-cü ustun Ramazan ayının ordusun karmao. Mına hazır Ramazan ayında turat ekenimiz, öte vakit tez öte atar. Gördüğünüzler az gana vakit kaldı, şu günlerde faydalanıp kalalı, soğuk işlep kalalı. Alemi 4-cü, 5-ci ustundar mümkünçülükö jaraşa. İslam 5 türkü üstünde kurulgan dedik. 4-cüsü mümkünçülüğün bolup, densoluğun çın bolsa hacga barıp kelesin. Alemi 5-cisi akçaң saktalıp durgan akçaң bar bolsa, jep içip jaşaganыңdan sırtkara akçaң bar bolsa, 365 gün boyu, 1 yıl boyu kemeyбесе, oşul akçaңdan 40'tan 1 bölümün zeket beresin tuğanlarım. Mına ошон үчүн урматтуу бир тууган Достор, азыр Баткенде өткөн туугандарга арналып Кур'ан окутулат. Кур'ан окутулгандан кийин ооз ачылат. Андан кийин биз ушу аксакалдардан бирөөгө сөз берген аракет кылабыз. Же болбосо ата-энесинин ыраазылыгын алсын. Ата-эненин дуасы менен бейишке татыктуу болсун. Эгерде кимдин ата-энеси өтүп кеткен болсо, уюштуруучулардын бирөөсүнө сөз берген Так, бияқта намаз окулуп атат. Достор,
Adam толду мынаке. Буйрса. Eller кылматта. Адам толгон. Намаз экинчи поток. Адамдар окуп атат. Азыр. Азырдан 2-3 поток болуп баары окушат буйрса. Баарына жетчи. Bilmem 300'den aşağı adam bakışır. 300'den aşağı adam bakışır. Hizmet kılganlar. Hayır. Урматтуу мекендештер, бүгүн 28 апрель Екатеринбург шаарында Каргашалуу Баткен окуясына толук 1 жыл болуптур. Ошого байланыштуу өтүп кеткендерди эскерип Куран окутулду. Бул жака аксакалдарыбыз, коом башчылары, элибиздин бардыгы келип Куран окутууга катышып кетишти. Эми мындан кийин Кудай буйруса, элибизде тынчтык болсун, жерибизде тынчтык болсун, дайыма асманыбыз ачык болсун. Чогулган жерлерибизде жакшылыктар болсун, жакшылыктар гана чогула берели. Бардыгыңыздарга ден соолук, ишиңизге ийгилик, үй бүлөңүздөр менен дайыма тынч болуңуздар.